Isa mayambo ahan mokta no loku uchari ngasi su mayam gidamata yamna kanarba government job information update na pudun laksari Indian Navy na conduct toba Agniveer SSR 10+2 level gi job vacancy ana wom lae hariba job vacancy asigi selection process kamaina togani last date karam kandono age limit amadi document kari dakar ogani hamna chingba mayam detail explanation video sida phanganjarage mayam na channel sibu nongna thenemi already channel sibu subscribe video sibu like to simiramu ade mayam SSR hariba mayam senior secondary recruit hamne ko 10+2 level की job ni magi job details sing Neirasi official website changa kanda Agniveer Navy sellers application 02/2025 na thorakani ko mayam form apply to naba official link su description da hapsaramge official PDF ki link su description da lone available holamge ko isana Indian Navy ki account semaga login tawraga isagi email ID amadi phone number sinaraga register togodabni ko aduga form je apply togodabni ida mayam form apply to ngasi 29 March 2025 ki haure last date sina 10 April 2025 tane ko adubu 10 April gi 5 PM do loidini ko aduda mayam form apply to city matam yamna teli ko piri se aduna form apply to city details in khanga matungda yarim kai nganna thajimna kwai gi base ogini adu kari guma form je thajin matamda soigi balan ki yaurga di correction to gi matam window piri ko correction window si 14 April gi haruga 16 April fawgi matam numin ini gi matam piri ahan bagi stage 1 Indian Navy entrance test INET exam gi matamasi May tha da tawgani ko aduga result declaration jo May da dum tawgani haina notification sing da yauri eligibility criteria har gadi 10+2 ni ko 10+2 da maths amadi physics lorok pa candidate sing ogedam ni ko minimum da 50% mark yoba candidate habni aduga qualification je maths ka physics ka lorok ta candidate orgadi 3 years ki engineering diploma in mechanical electrical automobile computer science instrumentation technology information technology na chingba natragana polytechnic institute central state loin yai ko 3 years engineering diploma torok natragana 2 years ki vocational course torok candidate sing ogedam ni ko do vocational subject je maths amadi physics orkadam ni ko ado candidate sing 12 ki result laktriba candidate orgaju apply to ba yagani hamni ko aduga is criteria ji mayam 1st September 2004 gi horoga 31st December 2008 fogi manung da leba candidate sing khaktan apply to yani ko hidagi hen gi ba what pa candidate sing apply to ba yar ko Indian Navy entrance test habne INET abjidi ko adu handa kauriba post vacancy gi maming si Agniveer 02 2005 base 2025 base Agniveer 01 2026 base Agniveer 02 2026 base na base ahum thokna ko bani ko handa ki je tongan ba age limit loina ahum thokna loin tongana pire magi age limit che sigi manung jida mogi inclusive date che sigi manung jida chanla kan da khatane ko apply to ya dusia candidate khudi mak unmarried ogedam ni ko both male and female animak apply to ya gani aduga mayam sida ahan bagi stage 1 je INET Indian Navy entrance test ne ba Indian Navy entrance test 100 question ni objective type multiple choice ni math science mathematics amadi general awareness ni question ki level si 12 level da hangani havni ko exam ki matam si 1 hour ni adubu Indian Navy entrance test se tawdabida shortlisting direct to yawi ko 10 akoi di 12 pass ki exam ni na 12 ta mark wang bakin de sing je khangat laga shortlist tawroga physical to yawi ba aduna si je exam pattern budi manai adubu written je ko na to yawi ko duga negative marking jo lagini 0.25 ki negative marking lagini aduga Indian Navy entrance test ki exam jida di subject mari hangbase English maths reasoning out ko English maths general awareness science subject mari si section khudi mak loina pass mark lageni ko pass mark kaya no habidi di Indian Navy na lepakani ko exam gi matung ina man decide torokani overall gi cut off chu lageni aduga sectional wise ki pass mark su thamgani ko negative marking lageni aduga shortlisting to base 12 ki mark yenga shortlisting torok pu yawi aduga examination fee rupees 550 plus 18% GST havni ko aduga fee je amuk tang charge to give se sina loire di hai adubu fee je amuk thi give jina shortlisting to the yarok torka jo dum fee je di dum non refundable ne han yauri ko stage number 2 dana physical fitness test written examination amadi medical na chingba tawani ko physical standard test da 1.6 km ki lamjen tawani 1.6 km ki lamjen si male gina 6 minute and 30 second ni female gina 8 minute ni ko squat na male gina 20 ni female gina 15 ni push up se male na 15 ni female gina 10 ogini ko bend ni sit up na male gina 15 ni female gina 10 ogini ko aduga sport ta proficiency laiba swimming haiba candidate sing na hena
desirable oy han hairi stage number 2 stage number 1 INET Indian Navy entrance test sidi tawdabu yai ko 12 ki 10 plus 2 gi mark tagi shortlisting tawbasu yawi ko mamang ju tawgi aduna exam je written di adum tawgani written je stage 2 ju lakani ko sida tawdu je ma'am physical standard physical fitness test ta pass torba candidate sing duni ko ida exam di INET tu ka samana ri ko 100 question 1 mark kedi tawba objective multiple choice ni English science maths general awareness exam ji ki syllabus ai screenshot ama ma'am da pass toroke ko duga 10 plus 2 ki level dani exam 1 hour ni section khudimak loina pass togni ham di ko duga pass mark sidi exam thara matung da Indian Navy na decide torokani adu ma'am any exam gi namta preparation toribu already textbook early pass project hujik ma'am yam offer pili ko 29 March tagi horoga 31st March fogi manungda yamna biggest price drop lady sida ma'am textbook early pass project lay matamda 351 da fangani sahi amagi pass pro ni ko sije pass pro haibsi ma'am hek Testbook have apps the subscription law matung da any government job exam mayam gi test series se online da ekhoina exam da mouse pairaga answer tick tawroga khotpado adugi mong da chamana na exam je thabi yadoini previous year question paper jo PDF format ta download to ba yagani ko Testbook early pass pro lainaba link su I description da available ohilamge aduga CGL 2024 gi result da ju AR2 tagiba AR4 tagiba all India rank 8 9 10 tagiba candidate mayam loina Testbook ta test mock test tharakba candidate ngata niba Testbook ki test series se kari damukta mayam recommend to ino hamatamda SSC da hangiba exam pattern jiga pattern chamana na question je loina semeba aduna koina exam preparation to matamda isagi skills sing improve to no honabda aduki matik yamna kanaba platform oiligo aduga Agniveer Navy SSR mock test series 2025 ki anoba mock test su hoji update to reko anoba job notification lakbu khudingi test series anoba adum habuk kaniba Testbook ki diko aduna yamna updated oibni ko anoba job notification Navy Agniveer Navy SSR ngasi form thare ngasi form thabji ngasi dum anoba test series amuk sidum launch to region ko previous year question paper jo loina previous year PYPN yauri ko test ki monga thage natragana PDF format da download to gi loini yai ko chapter test to gi ai sectional test subject wise ki aduga full mock test thage har so loini yai do official previous year question paper download to roga natragana test on thage har so subject wise thage jo loini yabani ko duna si khudong sabji lomina si aduga amuktang laigibsina mayam sahi amada laiba thabak mayam se loina eligible loiduni ko adu mayam Navy SSR 2025 ki documents in kari sangani am tam 10 pass amadi 12 pass ki marks se changani sise mayam verification of eligibility ki oina dakar odini ko birth certificate che 10 pass ki certificate che sijana birth certificate ogani ko domicile certificate changani ko domicile certificate akoi ki height che minimum 157 habini ko all India gi adu Manipur gi di relaxation pi doini ko sida ju khara ada category certificate AC ST OBC na chingba sigi category certificate so laila di sangani ko general org di sidi changoi passport photo size sangani ko passport photo size ki matang ju ai detail hairake ko admit card sina exam thab sabda di admit card pudi changani ko aduga Aadhaar natragana pan card chingchangani ko compulsory sidi identification verification gini aduga mayam magi salary su 30,000 de hawini ko sahi ma ahan ba sahi dan 30,000 mathang sahi dana 33,000 ahum so ba sahi dana 36,500 for year dana 40,000 ni ko si je magi monthly package tani ko sida mayam regular oina sida koriba post se Agniveer dagi ko bane na 4 years ki service neba adubu regular oina 25% of the cadets haitare ko 25% gi cadets di regular cadre da selection torokani ko moina adigi fit orba candidates sing khalakani 25% based on the performance of 4 years haitare duna sidagi regular oina lehogdeni ba 25% di adu selection to busidi Indian Navy gi makha to loin leire ko sida aduga height standard se mayam akoi gi north east region gi oina di 5 cm gi relaxation pi ko aduna 152 cm di yagani adi normally male and female gi 157 oibane ba all India gi adobo koi Manipur gi north eastern region gi oina 152 cm for yani hamne ko duna mayam relaxation automatic fange ko aduga form apply to no fee si category khudimak loin chamani ko rupees 550 ni sidamu GST 99 hapchilaga 649 rupees ni ko form payment to bose category khudimak loin chamani ko sidia online mota form je apply to ni ko payment jo online do loin to godam ni aduga selection da mogi exam thadringa da shortlisted to boda yoruk tragasu mogi payment sidi
adum refund toro non refundable ne hai ko non refundable ne fee se ko ado myam sida akoina passport photo je upload toba amadi live photo capture toba da akoina ningsing da ba maru eba details sing har gadi form akoina photo je namma matamda background je light background adi myam preferably white oigadam ni ko white oidrasu ya adu bo white oibna di kwaidigi phai ko do photo gi size se akoina photo oina thakat pa matamda di 10 kb to 50 kb organi ko aduga photo je akoina photo je kapa ga photo je thakat pa matamda di akoina black slate amada अखोई इसागी मिंग अमदी डेट ऑफ फोटोग्राफ जे फोटो जे डेट ऑफ फोटो टेकन जे सिजे कैपिटल लेटर द इगदबनी को व्हाइट चोक ना ब्लैक स्लेट ता दो इसागी फुल नेम जे कैपिटल लेटर द इयोने यावरी को अदुगा कैंडिडेट जे फोटोग्राफ का मसागी सक्का अदि टुपी उपा खोटपा अम्बो यादे को सिदे अदुगा कोई होबगी स्टाइल फो खेना मतम द रिजेक्ट चटकनी हाबनी अदो खोइना लाइव फोटो कैप्चर तरोकनी को एप्लीकेशन फेल तो मतम लाइव फोटो कैप्चर तो मतम दसु फोटो से मैम फजन क्लियरली विजिबल होगदबनी को अदु सिदा ब्लर चटपना चिंगबा फोटो जे चलगदी यारो को बैकग्राउंड जु सिदम यामना क्लियर ओबा बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड गुम ओहिलगा लाइव फोटो जे कैप्चर तो को फॉर्म मेन मतम दसु अदुगा कोइना इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट की रिटर्न थानबगी सेंटर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस अहुम खनगनी को अदुना फॉर्म जे ngana apply to biu अदु प्रेफरेंस से अखोइन अपाम सिटी दुना फर्स्ट थम्बियो को अदु मथंगी प्रेफरेंस दुना सेकंड थम्बियो लास्ट ना थर्ड सुब द थम्बियो सुमाइना अदु अखोइ की कॉल लेटर नत्रगना एग्जामिनेशन की एमिट कार्ड असी अखोइ की पोस्ट इसादा कसो थारोइ को अखोइना इंडियन नेवी की वेबसाइट संगागा दुम डाउनलोड तौगदबनी को दुगा इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अप्लाई तौनब लिंक सु डिस्क्रिप्शन दे अवेलेबल होलमगे दुगा इसा की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिंग लोइना कंपलसरी पुगदबनी फिजिकल चेन मतम दसु को मार्कशीट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट सु लेना पुसिंगदबनी को दुगा सिलेबस सु मैम साइंस की सिलेबस मैथ्स की सिलेबस इंग्लिश जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट मरी की सिलेबस सु मैम सिदा लेरे अदुना सिलेबस सिंग खंगिंग लेरे को सी स्क्रीनशॉट लौसिलो को अदु मैम अनौब जॉब नोटिफिकेशन लाक मैम द मतम साना वीडियो से फंगन जगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सिंगी दमकता होनरिबा एक्सपीरियंस मैम की दमकता एसएससी कोचिंग मणिपुरी मैम की दमकता अनौबा कोचिंग ऑनलाइन कोर्स अमा हौदोकचरी हारिबा कोचिंग असी मैथ्स फाउंडेशन कोर्स नि मैथ्स फाउंडेशन कोर्स असी मैम एरिथमेटिक प्लस एडवांस अनिमक लोइन पुन्ना तौगनी को कोर्स असी मैम ऑल एग्जाम की दमकता प्रिपरेशन तौरबा कैंडिडेट सिंग लोइन यागनी CGL CPO CHSL MTS Railway NTPC Agniveer Nursing Assistant सिंगबा एग्जाम खुदिमक इंडिया मनुंग सिलेबा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम खुदिमकता मैथ्स एबा मैथ्स पर्सन जिबु यावरगदि लोइना फाउंडेशन कोर्स असी दे यावसिन बि यागनी को बेसिक लेवल दगी हौरगा जीरो लेवल दगी हौरगा हाई लेवल फौ ताकनी कोइना सिंजरिबो कोर्स असी मैम क्वाइदगी एफोर्डेबल ओवर रेट सिंजबनी को 399 मंथली की कोर्स से सिंजबनी क्लास की टाइमिंग असी 9 PM ने लाइव क्लास तौगनी को मैथ्स तंगी कोर्स नि को हारिबा मैथ्स तंगी कोर्स याव मतमदा GD की 2025 की रिकॉर्डेड कोर्स 299 की मंथली फी ओबदु कंप्लीटली फ्री ओइना हापजगनी को दोन मैम खुदोंग चाबा सिंग असी लोमिनसी कोर्स असी 31 मार्च तगी हौगनी को अदुबो मैम 5 क्लासेस ती लाइव ओइना डेमो क्लास ओइना फ्री दा येंबि यागनी को डेमो क्लास सिंग दी फ्री दे येंबि यागनी मंथली 399 ओदनी रिकॉर्डेड अवेलेबल ओगनी अदुगा PDF क्लास नोट लोइन फंगनी को मैम कोर्स यावि निंबा इसिनलाउ सिंगना मखा पिजिरबो WhatsApp नंबर सिदा मैम टेक्स्ट तबिरउ अदुगा खोइना करीदमक तखोगी कोचिंग रिकमेंड ओदिनु हाय मतमदा कोचिंग की फी से मैम दगी ख्वादी एफोर्डेबल ओगनी अदुगा खोइना लाइफ टाइम वैलिडिटी पीबा कोर्स मैम लेरी को लाइफ टाइम वैलिडिटी द मैम ऑल सब्जेक्ट की फी से ख्वादी मिनिमम ओइबा फी दा साजरे अदुगा लाइफ टाइम वैलिडिटी पीरा मतुंगदा iOS दुगे विंडोज एंड्रॉइड लोइना अहुमक्सिदा लोइना येंबि यानबा फॉर्मेट से कोइना डाउनलोड तोबा याबा फॉर्मेट सेमगा लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वीडियो दी कोर्स ना मैम ऑल सब्जेक्ट की लोइना लेरे को हजिते अदुना मैम एनी टाइम येंनिंगबा के इचिलाउ सिंगना पिजरे WhatsApp नंबर सिदा कांटेक्ट तोबिरउ मैथ्स की ओगेरा रीजनिंग की ओगेरा जीके की ओगेरा इंग्लिश की ओगेरा लोइना ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन लेवल की बेसिक लेवल हरोगा हाई लेवल फो कोइना तरिबो कोर्स दी मणिपुरी मीडियम नि स्मार्ट रिपोर्ट नाता सिनाइनी बेसिक तगी हरोगा फाउंडेशन लेवल दी हरोगा हाई लेवल फो एग्जाम अराबि दी हरोगा अरुबा एग्जाम सिंग फो यानबा को हाना मैथ्स लर तब कैंडिडेट सिंग जो लोइना यानबा नि खोइना सिंजरिबा कोर्स असी को अदुगा कोइना सब्जेक्ट अमतंग मैथ्स तंग यावजगे हारगा जो मैथ्स की जो तोंगान लेरी को लाइफ टाइम वैलिडिटी नि खोइन पिथोइजे मैम दोन मैम खोइना तौरिबा चैनल सिदी SSC कोचिंग मणिपुरी YouTube चैनल सिदा सिंजबनी को चैनल सि चंगागा प्लेलिस्ट चंगागा मैम ना कोर्स की डिटेल्स सिंग मैम येंबिबा यागनी को अखोइना 2000 की कोर्स सिंजरिबसी मैम लाइफ टाइम वैलिडिटी नि
lifetime validity siliba course asi all subject ni ko aduga maths ki tongana sili ko akhuna siliba course myam araiba 10 pass exam digi horoga graduation level gi exam sing phau akhuna si phau compete to bu yana bagi damakta akhuna sinjaba course nga tani recorded course ni ko lifetime validity pithoi ni maths ki ju lei ko myam maths ki ju arithmetic plus advanced ki course asi only 1159 only ni ko sida lifetime validity ni khoi pithoi ji ko validity lifetime ni pithoi ji khudong saba sing si lomina si basic dagi horoga high level phau ni ko adu class note sing loina phangani ko myam PDF format phangani adu ko na latest examination sing da myam SSC gi raw score koi gi experience sing gi raw score jo adu ko matik phajai ko 90 plus score masing si 26 plus ta la e ko hojik ti candidate masing je aduna result ju yamna phajana urakani na phajari ju koi gi course coaching ji gi myam achievement sing ju myam le ko adi high court ki exam da selection fangi ba CRPF da selection fangi ba latest examination territorial army da ju selection fangi ba candidate sing lo yaw re ko aduna myam khudong saba sing myam se loksin hoji ko adung myam koina demo class na hoji yengi haiba tar ga myam SSC coaching Manipur YouTube channel se sangbiro playlist sangbiro duga percentage haiba playlist to sangbiro ko percentage ki playlist da 14 lectures basic tagi horoga maths se kwaidigi sol haiba candidate sing ju ko sigi percentage ki demo class yengbiu si yenga matung da maths se akhoi honar ga thokani haiba se khangkani ko sungai heram da ba sinlau sing sungai heram da ba maths larok da ba sinlau sing pho loina maths se high level yongna pukhat pa ya haiba se aina sigi demo lecture sida ucharabani aduna demo lecture sing sangbiro aduga mayamna sanai sana de yang thokbiro aduga aina pijirebo WhatsApp number sida text tawbiraga coaching sing ji details se khangba yagani ko mayambo amuk hanna kurum jari